Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, acara mudan disumping sedayan diselempak Sholatullah salamullah. Dia kan gendang kan dia kan. Ku aing gendang kan dia kan. Oh, di awal deh. Aku masuk kamu. Yang itu ceramah. Ya. Assalamualaikum di. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu ibu-ibu, bapak-bapak, mudan. Sholatullah salamullah ala tasbih bila kawasan bismillah. Mari Gila. Ini ceramahan. Ceramah. Dan ibu teh anak teh dijual mual tapi mulidan. Jalan-jalan mana ya? Gerak. Tema naon? Mana ini man? Ustaz lagi. Ayo gerak. Ayo gerak. Ceramah lah. Sok. Lamahna teh mana ya? Biasa mulidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang di dia mulidan ya. Langsung. Sakit wae. Gerak. Lama tau. Jangan mau balik. Uker peting. Ceramah naon? Satu tiga. Sholatullah salam. Anu beneran video. Ala Rasulillah. Sholatullah. Dia. Jak abang dua bercanda. Kayak kamari ya. Bercanda saja. Ayo gerak. Jadi tukangnya naik. Oh jadi itu aku. So, Bisa. Naik. Ayo. Ceramah. Eta sampun awas gini lah. geus henteu. Gila ya. Assalamualaikum kan? Saya boleh kan. Coba gila. Apa yang dah harap Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pino pas. Yuk mic na yuk mic na. Penting ayeuna pisan. Sholatullah salamullah ala yasin. Nu beneran tuh yuk. Bisa bercanda. Bercanda bisa deh. Bercanda bisa deh. Sedayana. Ada bapak-bapak, ibu. Sholatullah salamullah
Ceramahan atuh yuk ulah ngagendang ae. Sama naon. Ada ceramah maulid. Ini ceramah memang tentang maulid. Ceramah hal itu, ceramah keluarga hal itu, ceramah. Keluarga.